Omunozi wa Kitara TV nkwenda kutangira hantekanize n'Orubazo kandi amabara Julius Shomuhendo omusajja omulisa omweho wabamoli entekanize n'Orubazo kiro kinu mbongisizo omusajja wa maana omugenyi omulisajja wa Ruhanga niwe Pastor Museveni Vincent kwenda kushima yohona na mbiro kwikara noteka akasente notuhondera abali munsiza ahero abanyoro mugibale muno kubani mutuhondera omongereze embaganiza n'abanyoro abanyakuli munyamase zembaganiza za hanu bunyoro n'abanyoro abatali mbunyoro baitu muri mu cheke byembaganiza munu mutuhondera ekinkusaba yo ina kusubscribe nga channel yaitu Kitara TV then no Facebook or liking a page yaitu Kitara TV tusobole kubaga ntwikara mutuhondera ntubegesa no kubamanyisa ha Kitara TV mazire kuba ni nyanjuro mugenyi wange wa kiro kinu omusajja wa Ruhanga Pastor Vincent Museveni mulisa tata kankusabe oramuki habaruzi ba Kitara TV nimpikyo kuramuki kwange hali abagonze babayitwa abarungi abaruzi ba Kitara TV mwebale muno kuikara hoga hamukutu Pastor Museveni Vincent Ebenezer Church nitubayaramukia omwibara lya Yesu bigenda bita bakabachingura ha miezi tekaikire na 3 makanisa kabagachingire ya bigenda kurungi Ruhanga ali mwesigwa Bible egamba ngo byona bibaho habo burungi so stani buleki yari atekaniza habo bubi Ruhanga nasobora kihindura kibe habo burungi ubumezi bukurubata yes mwebali nkushimire kumpa obwire abasajja Ruhanga timukwatanika nayi obwire uno kubairoronka kanisa batu nkusima abantu bakuhura Pastor Museveni ba radio munoa bandi tibakakururaga baitu kiro kino abarozi ba Kitara TV mukubulete bakurole bakwendeze kumanya Pastor Museveni ni wuha obuzarwe bawo Pastor Museveni banzara Kakumiro Kibale Enganda sobora kuba tuli babito kwisana tuli babito mwaitu oko nkajunwa abo kuba bomara kurokoka ebyenganda bisigara bitakyai na makuru muno nabagonze babayitwa abarungi bakazina akagamba ngo enganda na amahanga bikoleki bibanze byebe ibi tubanze tubiteka harubaja bokwa tuli hamu mu Kristo haleluya obo wajunwa mwaka kyogo nkajunwa mu 19 kienda nena netano chini myaka nka 20 hati 20 kurungi myaka nka 26 njunirwe manyire Kristo orugendo rwaro kujunwa rusangirote orugendo rwange rwo kujunwa rubaire rurungi muno tinke ijukyaga wakina ikirize Yesu kuba mujuni wange abo kuba bayingi abanajunirwe nabo abakiro wingi bakafwa bayitwa ebirwaire bayitwa emyenge abanakuzire nabo banasomeire nabo so mukama mpaire mbabazi ndozere mbabazi za mukama kurugabona kwasize obomezi wange Yesu yali musigazi era tinkejo kiyaga habo akina juniro otugambiraho kazarwa Kakumiro then ojota kuno Hoima kuruga Kakumiro kujja kuno Hoima nkaba ndi Kakumiro abazaire bange bakantwaraho musomerere bayetaga St Edward's SS bukumi hati bunkaba ni nsoma musomereryo nagonzaga muno Yesu kuruga mu buto bwange hati nkabiro bino sanga abantu aba basigazi bayaye bakusera sente hati nyo Pastor Museveni tindi ntyo abo kuba kuruga nkaba ni nsoma nkyali mwana muto nayendaga muno kusaba nayendaga muno kubulira enjiri so nkahapeninga kuba musomero eri abakatuliki kandi ndi murokole kandi nyenda mune bintu byokusaba no kutebeza okajuna no kyali musomero kakitali kiyangu kujumuntu kujuna ali musomero na asoma abasigazi nkajuna nkyali mu P4 na ikiriza Yesu kuba mujuni wange mbabo P7 na joininga secondary ndi murokole so obunkaba ndi mu senior 4 second term hasomero bakora operation kusaba kukaba kwa amani so bambingayo bampa expulsion musomero habo kusaba ni walidingaga abarokola kanisa so asomero ni nyona leadingaga scripture union ubwiro obo St Edward's so twasabaga muno ngira edini yakinyumirwa muno
So they gave me expulsion. Taligama nkabanye nensobe yinkozere baitu bampa expulsion. Bambinga asomero muzeyi wange yandeta Hoima nibo yantwaire mu somero lya barokole lya Desta Christian Best Secondary School. Desta Kijungu. Kijungu. Nuko waiziro tyo Hoima. Niko na izire ntyo Hoima. Desta mu kirasi keje. Nkaija ndi mu senior 4 ijuka nkaba ndi mu senior 4 kuli ninja ku joininga second term niho bambingire. So naja Desta mu 205 2005 na joininga senior 4. Obwezire Desta no kuba no leadinga scripture yone na balokole biki ebyo. Na kintu ekinatikika kubamu obwezira Desta. Bunayizira Desta natandikayo okusaba twasabaga buli lwebagyo twateekayo fellowship ya lunch hour nabwire buneke agenda maiso kusaba agenda maiso kabeeroho baitali twayizire akaba haroho ebizibe byabaire bibaire haho ali headmaster w'omwana yara arugireyo abaho kutankara naho so programs ezimu zabanza zayemerera baito bunagarukire na resuminga lunch hour fellowships okusaba kwaba kwa amani twagendaga no masomero agandi nkaha satito nitubulire njiri mu masomero. Desta oli mu boarding oli mude mukubanza nkaba mude baitu director we somero eryo Pastor Nicholas yahulira amahule agankwata nahoga yanyeta mu office banteka sponsorship program so kuruga mu senior 4 third term nasoma mpaka na marasinia ya mukaga nda sponsorship nuko waitino tena Pastor Nicholas niko na asoboire nte kumwitirana oli mu senior 4 hati kandi kuitirana na David abokuba David nawe obiwaya nanka kasoma Desta David King nawe akasomera ho Desta baitu nyo kuruga mbuto bwange nayendaga muno music ya gospel era ekiroto kyange kiri promoting gospel music ekaba ya mani muno kukira any other type of music mu ihanga lya Uganda rundi na mahanga gandi so bunasangire aba David nazina ebizina byenjiri nko mubulizi wenjiri enjiri tugitebeza mu bigambo bitongera ntugibulira no mukuzina so nanyumirwa muno ebizina bya igime nuko ntyo nabagondeze then David King byarozere passion ekaberi munda muri nyowe they appointed me bankoma kuba manager wabo ati oko tutairuka muno tujja kwika yoko hona ati nkyali hano oli ha Desta omaze senior 6 senior 6 ngimazire wagimara then hata wakuraki buna mazire senior 6 nabanza nagenda mbintu bikwahukana nakoraho hoteli mu Hoima hanu kabanye na hoteli Halufura nyina ne hoteli mukatale akabandize kanu mu Central Market empya akabataka giyombekere akizigata naho mundu omo kabanye na mu mulyango nyina mwaka hoteli baitu nakole ebintu ebe byona but of course calling yange rundo kwetwa kwange kuli kuhereza mukama so akaire bukahikire ruhanga yanteka mukikale kinkabandi supposed kubamo nyina kuhereza mukama so naikara hakanisa Hoima Christian Fellowship Church wirobo nararaga Kitara nanka opposite Kitara kijungao niho napangisaga baito unakozere survey mu Kitara omwo na yesanga hatali mu nursery school niho natandikire Bright Star kindergarten mu mwaka kyogo nkagitandika mu 202 12 mwaka 2011 niho natandikire somere nkwenda atobo rugira Desta oizire watandika kupambana na kora nko musigazi obulamu obomezi babuliki babulinaka then oli ha Christian Fellowship kandi kutandika obuhereza government ate rugira Christian Fellowship watandika obuhereza obwawo obunkabanda Christian Fellowship nyo kuruga mbuto bwange tinyende ebintu byokwechwaho ngobaire no sabira mu kanisa enu ati nogumya gechwaho kuruga mbuto bwange timbienda kandi tinyenda kwehagura tinyenda kora nyenka nyenda kukora nabalisa abandi nabahereza abandi omanyira ati nabalisa abandi abakuza abandi abamu bogenda gakaruga mu kanisa yayo nakubihirirwa nagambo nagire kanisa yaye ekyo tikiri nikyo kisemereire baitu kandi ekanisa isa na family tikiri kirungi kuhingisa nize kanisa nkoko takusobora kufuna ya maka agandi gonze tata wa walika gufu gonza ali molaira
tokusobola kugenda okatungayo obutatondi oba ali mutamize oba ali kati ne kanisa ni kweri oba okuba ine kanisa yawe ina kuba kanisa yawe oba okuba n'ogenda Ruhanga kwairo obuhereza lundo obujunanizibwa kirungi orage pastor obaire no saba na bakuteho mukono akoho omugisa ogende kurungi arabanga abanga ko nagamba nnyo nti nkwenda nayanga kutaisi baitu kandi kibakiri kirungi no muhuliriza no yoroba kwa Bible gamba mu Befeso ngu abana morobere baise banyu morobera abazaire banyu nuko emyaka yanye benyingi munsi so kibakiri kirungi no banza no yoroba no gumisiriza paka kaire kaikanika kutaisura abokuba Ruhanga bwabagambire ego bisaha kusobora gamba na hati tugambe Pastor Nicholas niwenka tata wa moyo nyowe kuija Hoima nkaija ndi murokole Bishop Nicholas nyina bishop oba kweta bishop Besigye Vazio Owaigayas hati hansiye hariho bakweta Pastor Nkuna kugonza Josephat hati Pastor Nkuna kugonza Josephat niwe mulisa wange hati bishop bulo obuhereza tibwa Victory obuhereza bakweta Victory so hati bishop Besigye akaija ya introducing a Pastor Museveni mwa Bishop Nicholas baitu bwirobo ngabankyali mwana ngabanta ntali pastor yes musomero batu etaga ba pastor baitu ngabantaka tekebwe emikono amafuta kutekebwa emikono no kubusomerera era munkabanda Christian Fellowship Church ma Bishop Nicholas Kasaija twagenda musomero bayitaga kesti nasomerera obwa pastor na ba pastor ebanjwe ke obwa pastor banteka emikono bampa na certificate kuruga mu kesti Kampala Evangelical School of Theology kikunyikiriza kuba pastor so mubiragiro nti kuligamba ngo nkagumya gayimuka ndi pastor no mu mateka ga Uganda obunatandikire kuikara businsi ninkyasabira mu Pastor Nicholas Kasaija nasanga yabafumu bayingi nasanga ekyaro kisibirwe business zitakurubata obomezi bw'abantu nabararane barote biroto bibi obunabaire ni nsaba omwoyo wa mukama yangamba hakwetaga abeho omulimo gukutandika naija mu ofisi ya Bishop Nicholas Kasaija namusoborora nikyo kurana ekanisa bageta Ebenezer babuko buhereza bwa Bishop Nicholas babeta Ebenezer Rural Ministries so natandika ekanisa egyo eri hansi ya Pastor Nicholas Kasaija era batu ha support batu yamba twakoraga crusade abahereza ba Christian Fellowship Church ne bajani bahereza na Bishop yajayoga mulingo so tugambe okwetwa kwawo kutandike obuhereza ukaba omuntu yakuhaire enju wagenda kuikara businsi exactly omuntu yampaire enju nagenda kuikara businsi nibo omwoyo gwange gwa soma businsi embera zekabekozereki erimu businsi etabe mu kirungi kiona akaba mu just obujubuju mwaka kyogo mwaka gwe 2010 nigo wao akimasa atobu buhereza bwawo mazire myaka 10 tugenda mu myaka 10 hati watandike kanisa businsi exactly abantu wabayihanka hati nyobo natandikire kanisa businsi ntagende kuiha abantu mu kanisa za abantu gonze no mwa pastor wange Nicholas Kasaija hataruge yo bantu natandike kibayetaga door to door evangelism kurubata mu bantu njuhanju oli murokole toli murokole ninkusabira ninkubulira enjiri nakora crusade abantu batandika kuija mu kanisa ekembaganiza abomezi bange kuruga ndi mwana muto tinsabira omuntu ayinembera ekasigara lumwibala lya Yesu so hata abantu baija mutamukamuka ati sazinu bokuba norora enkoragana yawo na Pastor Nicholas Eleta obutwa mazire tumazire emyaka 5 berege nda tugende mpora baitu enkolegana yange tikuligamba ngu teroho enkolegana yange na Pastor Nicholas eroho baitu tekyali nko kwekabe eri buli abo kuba bakanyeta mu office habo ensonge zitali zimu na zimu bangamba okuzire obuhereza bawo bukuzire tokwetaga kubanza kutukaguza gendo registering obuhereza oyetongole utandike kuhereza Ruhanga wawo na muno hali twatandikire
ekintu ekibakweta deliver bunyoro abokuba deliver bunyoro nkagenda mu kusaba n'okusiiba kumala omwezi gwonna hali na resigning kuruga mu igime aho tutakayikireho baitu nagenda kuserura mukama angambire kike akaba naenda kigarukeho Ruhanga yangamba nti ebisumuluzo mu ngalo zaawe genda ocyungule bunyoro bwirobo bunyoro twino omuntu akoyeta Ruhanga aina abantu abahingwire miliyoni 4 abakumuramya ubuntu abaza amabara ko abantu bona mu bunyoro bakozireki bamumanyire sebo amuntu nakoyeta Ruhanga yakwata Bible yagamba kitabo kya Stan yaginaga haruba jungira no kuzoki ezinda akakora akazoki hati yahandika yakatabo ka yero akayayesera akatabo ko obumu yakahandika mu bigambo binge bikujuma Bible nagamba ngo na Yesu no kuba otaka koraga takabaho gezuzi kabanga nicyo buganiki hati kandi nyo Pastor Museveni kuruga mbuto bwange omanyire Ruhanga imanya Yesu sister wanga akabaho muraru ninkyali mu P6 nkaba nkyali muto ninkyali around ali twalokokeira mu P4 sister wanga akagwiraru oungarukaho buyamazire kugwiraru isenyowe yatunda buli akabayina yaleta abafumu babulikika yaleta abasabirizi bona sister wanga yayangakira abarugire mu Pastor Besije igayaza nibo bayizire basabira sister wange kireke tumazire ayi myeze ebiri niturara nturora sister wange yayetera hekigo kuruga nobu kwika hati harabirehe myaka 10 plus takagarukaga na kuterwa hati obo deliver bunyoro tandikire hati deliver bunyoro yatandikire twatandika kutekaniza okusaba kukoto kombisaye hati no yesanga tuina program obundi na Bishop White Ainaki aina program so aho niho yanyeteire yangamba hati obuhereza bwanyu bukuzire mwetongole mu budgestaringe era bansabira no mugisa nebisisani nyinabyo bansindika gendo okoro muri mogoha gwa Ruhanga ebintu byasoba hagata aho engambo zitandikire kubazibwa manya Pastor Museveni alati ebyenyanje byo koka bimanyire hati deliver bunyoro behikire watandika ku ngambe bagamba aro tinkwenda koso rufumo ronyero bagamba nti kwerengereke kusoma bakera asoma busaka irambe wahikire no ruranto bomezi bwa bakubutinisiriza muno ebyo kutinisiriza bikaba bingi asinariye yo kubanza ekaba hali twatandikire genda hama radio nitubaza hamuntu nako yeta Ruhanga ningamba abantu ogo musajja akatumwa setani kuija kuwerekereza omulimo gwa Ruhanga ekyo kubanza kuhakaniza Bible egambire ninyowe kubanza ninyowe kumalira omukitabu kyo kusukurwa esura 22 okyetegereza hati hagatao busaho ndo wa Bible yaturaganize ngo alija ninyowe kubanza kandi ninyowe koraki kumalira kandi obogenda mu kitabu kyo okuruga esura 20 urukaro rwakasatu Bible netugamba mutaliba na baruhanga abande kandi nyowe nkozereki ndoho ninyowe Ruhango we ihali ayabahire munsi ya Misiri ayahangire iguru naki nensi so hali nyowe busayo ndasemerera ko yeto Ruhanga so bunamazire kutandika genda radio kubaza ebintu nkebyo haro omuntu omaya nterire simu yangamba Pastor Museveni ne isaseri genda kukwita tumazira kuri handika hama baragara kandi okwijuke kanisa yaitu bwirobo tukaba tuli mbibaho yaga tujja kuija tukokeze mu kikanisa kyaweke of course ebikutinisiriza byabahoga baitu Bible nengamba mu baruha ya Yohane yokubanza esura inurukaro rwakana mbu mumazire kusingura abana banga abato abokuba wamana alo mulinyo kukirogo alinka alo munsi so muntu wena kabata kusa kuntinisiriza hata agataho haijaho bine bya bukitalipo abasajja bala chambers timanyiro boka baroraho abaramye abanywa gimi emindi musana tuku hansi yekiyembe hali ne bagamba mutigo obusinge so twagenda radio nabo twabagambe kimukura tikikire Uganda erinsi kristayo na moto yaite gamba abaruhanga ne yanga lyaitu hati omuntu oli tinkwenda tumbaze hibara baitu sahazi ntakiyaro takiyaro akafa tugambe obo businguzi bwawe nkayo obusinguzi bwa Kristo businguzi bwo mubiri gwa Kristo abo kwa Bible egamba ngo omurogo Bible egamba ekibiki obujemu kisana isana ekibiki oburogo ngo kando omurogo bwali bategarukiremu mutali muikiriza kuomera okyetegereza omurogo wena kabe muntu akuturura saha zino burabo oli murogo wegarukemu
habukwa burabo tegarukire mu Bible negamba ngo omurogo tajja kuumera. So omurogo bwayanga kwegaruka mu mpaka bayina koraki kufa. Yes. Ati obalino tunyumize ebya babokitalepa. Hata ababokitalipa nabo bakanterera yesimu mazire kugenda ha radio mbagambire timusobora kusigala ni muramya omuti kandi obukama bwa bunyoro buteeka mu ruhanga ki ekitinisa kandi ebintu bino nimubikolera achembazi ni musige ibara libi obukama bwaitu rukira basaija waitu wa bunyoro oketegereza nitumusige nimusige ibara libi nkatundisi nawe ayetabire mu bintu byanyu byoburogo akwa musaija musabi asabira ha St Peter's Cathedral soto nagamba tikikusoboka kinu sobo twatandikire ku attackinga ntubaza abintu ebyo omuntu omuyanterera esimu yagamba okozere kubi kubaza ali bokitalipa tukuhaire emiro 35 ebyaki ubu fuire nabagamba nyowe tinja kuba ha 35 mbahaire musanju mujja kuba murugire ha chembaza bine ebintu byona bira recordings twinazo omuntu akoba naenda kuzetegereza emiro musanju bitaka hoireho timanyire keke abayireho bayita amahega kasense karahali batera abasaija emindi mbikiri goma bipali byona babiteka amuliro babyoki in 7 days that I gave them biro musanje binabahayire kandi nyewe nkyaro nkyali mu mezi na akataita kakanku atauga ka abarozi ba Kitara TV tukyaina omulisa Museveni Vincent kanda kutunyumizamu obomezi bwayo bwo buhereza ha Kitara TV nkwenda kusaba nkwenda tugenda omukuhumura buzi nakyo businga kunyumira bwa hanu bunyoro neko katwale mukuhumura kano obuzi no bukira kunyumira akazina kaitukana kabana bateira bamasinda oko bunyoro tukonza muno bunyoro yes abarozi ba Kitara TV bunyoro kakatwale mu kuhumura kano otaruga Kitara TV tujagaruka no mulisa Museveni Vincent Samuno bunyoro kaniwe mutima gwa Uganda tumugonza muno bunyoro ebirungi byona sangi gwa bunyoro tumugonza muno bunyoro kaniwe mutima gwa Uganda tumugonza muno bunyoro sangi wa bunyoro batwire kamba kambire ebyensi tebitwina ebitubaire tutamanyire baitu byotu bibyamire bunyoro twine byubugaiga byakabaleka kabamanyire wakana bajungu kwijo munoka mu Uganda bunyoro tupasireke okubanza etakalitwina itakalirungi muno etakalikweza ebyokulya tikikabaga kizibu bunyoro yaitu webali tukuza omurozi wa Kitara TV akazina bunyoro kandi okyali hantekaniza Orubazo tuina omulisa Museveni Vincent Pasa Museveni tata abantu bagamba ogenda mu nyanja mananu tigali mananu ati timanyire kintu ekyali bakihire oba mani barora gali maingi ati kankugambire Satana atahamugezi Satani teyetaga habe ekintu kyone kikozerwe kyamani ekitinisa kigarukire ruhanga benda kigaruke mu Satani ekintu kasita kikaba kyamani mukikaro kyo kukwata ekitinisa kikagaruka ali ruhanga Satani yahe bintuntu ogo mwenzi ogo muyaye ogo omunyanja niko Satani sigale eyeserekere mukakokoro kokugamba ngo no bibiraba ni bikorwa tali ruhanga kubikoraga mani ganka go munyanja ekyo kintu Satani kikolesa muno baitu nyowe Pastor Museveni nkarokoka nkogebwa nesagama ya Kristo nsiba na bwire bone tuli mbiro 30 byokusaba nokoraki nokusiba zero obusobwa ruhanga ngezaho kurubata nkabarokoli kubasemera koraki kurubata baitu ruhanga akozere byamani endwara za bulikika prophecies ruhanga akozere byamani oli omuhabalisa abasinga kwerangira muno mu bunyoro
tugambe nti kuranga zinu ziba noita abantu bayije bakujoininge obaje bajuni baje bakoleki abokuba amakanisa nago bakibagina kola advert hati hariho ekitabo ekibeta Bayibuli Matayo esura 11 oluka rwa 28 Bayibuli negamba mwije namberendi inywe nabajwahire nabakozereki nabalemererwe nanyonkoleki bahumuza singa Yesu hali yabulirire enjiri habaireho TV na radio akakaga ekyahandikire kyakobaire mu radio mwije nambere ndabajwahire nabakozereki ekaisa nanka advert ekaisa nanka actually Bayibuli yone jwire advert obwakaiso bomukazi wakejuiso obwakaiso bomwana akabafuire Yesu yamugaruraho obwakaiso bwa Lazaro yahumbukire singa batabutire mu Bayibuli nka advert iwo ko bayiro taina haro kusakubira so aba tuba tutakwirangirira tuba niturangirira Kristo okyetegereza habo kuba abakurangirira kondomu abakurangirira omwenge abakurangirira abafumu n'abarogo ante abo baba mu business baba nibeta ba customer kwa baba batali mu business nabo bali mu buhereza obuhereza bokuhereza abantu nibafuna mu sente esobora kubera business baitu kandi wera aberi ifu yekoba netwara abantu mu kuwerekerera hati kintu kibe muno kubo ino buhereza ruhanga ino kwetwa kwa kuteireho okakuchurerera hati nyonka pasa Museveni ruhanga kangamba nteiri bisumuruzo mu ngalo zawo gendo sumurura abantu bange ekya kabiri busaho omuntu asemerere ko yeta ruhanga atakahanga nekikere okyetegereza hati deliver bunyorera inkoto kulikora kakanisa ngotera kakanisa businsi rundi kiganda ngo hatose concentrate ngao ruhanga kampe kinte kebakweta deliver bunyoro enyama seze zabo nyoro zona musanju munana ziri munana toina mulingo go kusobora ku delivery kuhereza obukwenda ruhanga buyakwayire bunyoro oire hori ha radio uri na ha TV abakuba na ha TV tubaho nabwire buno tola na Kitara TV so tosobora kumanyisa abantu kikimu kama kyagamba oireho mazire kukolesa emikutu yona yes aro ebigambe byatukiraho nibigamba pasa Museveni ayawukanye na mukazi waye ensonga egyo gibazaho hati buli muntu abazane ekyakwenda kandi omuntu ruhanga bamara kukwimukya kizibu muno itimanyire hari turamalira interview eno borabora nkaguzaho habyamano ruhanga byakozera tujja kwikayo ebyo abantu tibakizire kubikaguza abantu benda muno kukaguza negativity baitu nyowe tingaho karagana mukazi omukazi aliyo n'abana buli kimu kyona kikurubata kurungi okisemereire busaho sande yona yo muntu wena yakaitaga kanisa yasanga omukazi atali ebigambo by'abantu nite tuteka embera za bigambo by'abantu abantu bakuba nti yabakuba nti olimbantu munono ko balina kubaza ati abantu bayinentekereza yabo ngo Pastor Museveni bora banogya radio inagenda no mukazi bora akora bana yo kuteka mu church inakubaho mukazi obora abana okora buli kimu kyona kinakubaho mukazi egyo ntekereza yabo ruhanga bakaba nanyeta akanyeta nka Pastor Museveni atanyete nka family ya Pastor Museveni era obuhereza ruhanga buyampayire tali bukaguza mukazi tali bukaguza bana tali bukaguza nyowe so ni nyowe ruhanga yatumire amaka gange garoho nka amaka gange obuhereza na amaka bintu bibiri bikora bikwahukana obuhereza na amaka obutukwa ntugule itaka lye kanisa itaka lyaki lye kanisa obuliko bali itaka lya abana bange itaka lyaki lya abana bange so family abantu benda muno kugaita muno family no buhereza baitu nyo Pastor Museveni obuhereza na family ati Pastor Museveni wala yaho kaine no mukazi alinka abana balinka oha barorera haliyo musaijo onda ali akurorera mama wabana bange so ezo ngambo bigambo by'abantu ati ensengende nyuma halo tugambireho ganti okaba hono no kwatana na ba igime mwahika mwayawukana ebigambira bikaboni bagamba nti byebawukanize na ba igime ba David King na Robert zikaba sente ngusente zirugirenka mbusente wanankaga mu runyoro nkiyetenta waziringitanizaga sente za bandi hati buna mazire kurugamu mu 2017 tuli mu 2021 hati zikakoraki
aliye kiombeke kyomanyire ekyaba igime bombekere ngurundi aliyo base kutwara abantu ngati Pastor Museveni yamazire genda esente za igime za kora kino hati Prince waraba ina byakora biye David King barayi na byakora biye yonka igime sente kabena zira hati hansonga gyo yenyini nkwendo kiranule y'abantu abakorera Kitara TV kiki kyenyine kyabayiro obwire bwange bwokuruga mu igime bwahikire mazire kuruga mu kusaba no kusiba Ruhanga yangamba leka byona byokora ikara hali hakanisa osabira abantu bange okyetegereza okenda kuruga mu bine ebindi o concentrating aka abuhereza kuronge muno busoba ite kindi cyane cyabayiro busawe kintu kyona kinkumanya abokuba singa habayireho ikintu kyone kiroho hakobera haro umusango ngurundi igimenyegerire Pastor Museveni ngo ayibire sente okyetegereza ngurundi igime Museveni asyuwi anyegerira ba igime bamunyegere sente baitu busayo musango gono gunanyegerire kana igime taina musango guyanyegerire sabagamba ngoba bikaba bya sente nabo bayina hali babihiri otherwise I have no problem myaka atejja kwika 10 kurugo utandike obuhereza bisi bukibi usangire mbuhereza buno kuruga na muno nkonda tutandikire bo watandikire ministry yo deliver bunyore cyayizira ebizibe biri mu buhereza ruhanga bwa kukwimukya akabahe ebintu bitandikire kukorwa ebyabandi batakukora ekyo kubanza bakubatiza ngo tahawo munyanja Jweza ro mukazi akaba mu kanisa amazire mwaka gumu ne myezi mukaga alemere kuzara yaija ha chachi namutekaho mukono namusabira yakwatwe bisaho naho yazalira no muchachi eke kyakabaho mirundege abakazi bana bakazalira harusozi rwanga Ebenezer baba ile balemere kuzara hatoli bwako bahulira abantu nkabo ha radio ne baho bujulizi wekitaka bahoga muchachi yerundi mbuhereza bwe tasobora kwatekitinisa akakigarurira ruhanga akiteka mastan nagamba ngogo woha wa stan mustan ni wabikozera ekyabuzo kyanki bagi ebizibu bosangire nkwa inkayo muri ebizibu binsangire abantu bayinge bayine empara ine kandi bali barokole no yesanga bakatuliki abachacho of Uganda aba 70 buli omu wena aino mulingo gwa kwimukirira Pastor Museveni oli mu lisa takoragana na balisa bayingi mu town hano habwaki kutakolegana na balisa kikaija kiti abalisa abamu bayine ebigendera bingi hatali ebigendera byo kutwara abantu nkaha mu iguru haro abalisa abandi program zizabe zibakora mu kanisa zabo tizikuletereza omuntu kuleka ekibi tezikuletereza omuntu kwegarukamu ekwisana nka haijwira kuchamukirira buchamukirira okyetegereza abana ne bajwara nko kubakasangire abaisiki abojo nibera byanko kubakasangire haruwe kanisa mu Hoima zitumanyire boy omojo kuba no muisiki we pasta takina mu buzi pasta kusana okuyamba ho muojo kufuna girlfriend out bagamba kuba no cyo musango kandi Bible tegamba ku cyo musango kandi Bible kugamba ku cyo musango kankugambire Bible egamba ngo mugende mu nsi zona mugulire ki enjiri ebihangire byona alikiriza nabatizi wali junwa atalikiriza musango gulikoraki guli musinga kandi Bible negamba omubagalati Yesu 5:19 ngo bokurorwa aho bunu ngo mutaliro batira mu mubiri baitu murubatire mu mwoyo ngo baito omuntu anyakola ebintu ebikwisana biti obwenzi orwanju ekiniga empaka obutamizi ngo abakora nkebyo tibaliro bona bukama boa so ekyo kubota kuchwera musango okuba no some byahandikirwe nka mu Bible so omuntu bokumuyamba kwetegereze kibi akegarukamu we Ruhanga nabatebere baito bako bayali ekanisa yeta kufa kibi hali ekanisa zikufa kwijuze ekanisa ejura abantu baitu ekyo kugamba ngo turubatire mu burukwera etali nsonga nkuru muno okyetegereza ni muikara mu bunabi ni muragura ebyamahano nibikorwa hataro omuntu akusobora kubaza akinte kibakweta ekibi gonza no kweta abakwegarukamu no kweta abakujuna bitali hati aba pastor nkabo bogamba nti for example nti baba na abantu nkabo ngo balizeho iyo taking time no ba meeting nka abantu no bagamba nkenjiri yo kuba no kurungi muno abakiro obwingi nkabazaho nabatalo na bapasta abandi nurorangu obuhereza eri business no sanga pasta ina akachupa ka mafuta pasta kumurora mitwale 2 okwenda kurora papa okwenda kurora prophet mitwale nga
ebiri runde 3 runde 5 tojja kurora papa tojja kurora nabbi tojja kurora musajja ruhango tainaki sente ata abo bakwa barugira bigendera bya Kristo abo kwa Bible gamba nka bahera busa nanyo muhere busa ekya kabiri hariho ba pastor bagaba gamayize ebinyuma hawo nusanga abantu basimbire line bahimbireki obudomoro amayizi gomugisa amayizi pastor haroga hire tukozereki tutumanyire nasagata na tap na gasabiri baituwe Yesu akahimba dio obudomoro bwa amayizi kubahereza abo kuba Bible gamba ninyowe muhanda Yohane sura 14:6 Yesu niwe muhanda niwe manano niwe ki niwe bomezi hati Yesu ki atakozere nyowe nkikora ni nkitandika ante Yesu niwe muhanda Yesu niwe manano baito kusanga oli pastor akozira obukomo bohandikira amabaragi bulika komo kajwaro ino mugisa mutwaro oba nawe tugamba kuba na advertising ekanisa yaye ati kwa advertising ekanisa no kutunda ekinte kiro ibara lyawo no soroza mbantu sente isn't it different kikwahukan ekintu ekyo kikwenda kundeta kyabuzo kyange ekindi habwaki aba pastor bakusinga amabara gabu gatumbukire muno kusinga omubiri gwa Kristo ekanisa okay nanyewe ngenda kukaguza heki kaguzo habwaki mu Bible ekitabo kya Matayo nikyo kikwebembera nibo tusange Yesu hansi habwaki Yesu atali niwe ali haiguru ekyo kitabo ekyo kitabo obukuba nkuba mpandikire ekitabo kibikandikwa abantu okay wakaroraho ga ne bakora ku crusade nka pastor nagenda kwica ukarora posters zibakora posters zibaho Yesu zibaho exanikyo antika nanyo nikyo mpabuiza abwaki amabara gaba pastor gatumbukire muno kusinga amabara gaba kanisa busaho ibara lya pastor yakatumbukire kukire ibara lya Yesu oyireho ibara lyo mutumwa atumirwe kurarangi amahure amarungi aga Kristo niryo litumbuka hati ibara lyo mutume ibara lyo mutume habwakiri tali ibara lya Kristo ibara lya Kristo tilisobora kuereta na mbere oli litaina kulireta okyetegereza nikyo Qur'ani bakugambe baruha ya Paulo habaki batagambire ebaruha ya Yesu haraba Kolinso habaki bagamba ebaruha ya Temiseyo kubanza Temiseyo akusera ki mu Bible habaki batatere mu Yesu okubanza okyetegereza Yesu tasobora kwika ahantu ataina muhimbire nikyo kimuna setani tesobora kwika ahantu ataina kozereki agihimbire nikyo kuri umuntu ona akaba na yeyeta ruhanga akaba muntu aina na amabara aina na abamuzaire baitu ya mazire stani ya mutekamo emizimu ya yeyeta ruhanga yatandika kule ebintu ebikwisana biti so esa zino boko obuhereza mbwemerere butakuruga myaka 10 mutandikire abo kuba I remember mukabaho obusinsi mu center no sirimo kaifa urukoge none hati mukyale mukama katuhitaka yes tukyalisa suraba yitu mukama katuhitaka tukabandiza businsi mu center byombeko bya Makenzi twasiri mukamunywani waitu umutu kusaba nawe yatuhitaka twatekaho shelter baitu ati mukama atwaire ikaye itaka era tukusima mona abantu abemerire naito kutusagika tukyali mukusasula itaka eriyo baitu tuli mwaitu tuli muhanda gwa Fort Portal Road no kyaruga hanyati Hamaini itaka lyetu likukwatira kimu Hamaini mukafuna itaka ogambire gwanka businsi kasingo orugire hanyati hakisara tuinao ikaye itaka tukwikiriza mukama atuha kasozi ako kona kabe kasozi ko kusabiraho hati nkaiwe omulisa kwebembere kanisa mwinantegeka kinko obuhereza entegeka tuina nyingi kubanza no kubanza tuina plani yokuba na media tukwenda kuba na radio tuena TV kwenda ebyenyegesa tukwenda kuombeka esomero I think plan yetu one of the biggest schools in Uganda kurugira kimuha nasale mpaka university ikanka 50 zona tugenda kuzibyara esomero obutwali mu lockdown nyuma nyakururaga muno no gaba ebyo kulia abalisa abandi tibafune mutima gogaba munemere habwaki kutagaba mmere baitu nkokuba ekibakora hala abantu abakateyamba obunkaba tutahire mu lockdown twasabaga muno tukaba twina programs nyingi tukaba ntukora nturubata so mu lockdown emotoka bazemereza buli kimu bakiemereza nakaguza mukama kike kyo kwenda tukole yangamba
obuheereza bwa deliver bunyoro buteekwa kusigala ni bulubata n'obukuraba kutali kusororokana baitu sara amagezi olulengo abantu tibafanjara mu nju zaabwe so nayeta abaheereza abamu nabagamba lwanga kyakabanga mbiri so twatandika kusoroza ebyokulya twakwata sente zikaba tulina henke tutamanyire tulamala myezi nga mu lockdown baitu ogwo guli mutima nyowe omutima gwange ogwo kuyamba w'abantu so twatandika kulisa abantu lwanga yatuyamba kubanza n'okubanza banki twabandize kukora busaho yatuyambireho baitu twamazire kikora abanywani baitu barola ebisani banterere simu abanywani bankayo omulisa nkanyowe yari omunywani wange bayetaga Gare n'omukazi we n'abayikazi b'ekanisa na program zete zitwaba mu radios tugamba omuntu aine kyo inaho tuyambe abantu abali kubi so tukagenda kuruga mu lockdown tulisize 5000 families amaka 15 nyarwagani mugenda na nyanja nkaho uko okumara emyezi ena tukaspendinga sente nungi n'abantu azatuire kandi tukarura nikihika abantu butafwa njara abantu basabutaitwa covid baitu ne baitwa njara ekyo kubanza nkabanyine ekikaguzo omutima gwange singa abantu baitwa njara covid-19 ehoireho ndisumba baraha mu kanisa mukikaro kyo kwahura sente kwahura mbuzi manya kwenda kuombeka biki abantu barafa bakahwaho ekando kwenda kuba pastor kandi rwanga kwaira obusobozi okusobora kuba hekiwa yamba abantu ulisumba baraha abantu bayisirwe njara akintu eki kyenyini kikwenda kuntwalira kyabuzo kyange kya kandi ekimuke 10 kino kigenda kikora kimu kanisa ekimuke 10 ekyo kusigikira mu setup ya kanisa za barokole kanisa za barokole za hokaine na abakatoliki za hokaine na Church of Uganda I think ekimuke 10 kiri mu nomba barokole hona kiriyo bona abasoma abakatoliki mpora ni bagambe endoboro baitu nabo kimuke 10 kiriyo akwa kimuke 10 kiri mu Bible so ekimuke 10 bukija mu kanisa kandi ekimuke 10 tikiba kya sente zonka yitwe tumanyire sente bamute bamanyire sente ati kimuke 10 obwo kuba oyina ebitoke oyina kugenda obale ebikoro by'ebitoke byoyina bubirahika 10 tibiri byawo buli bitoke byoratemaga bikoro 10 ebyo binagenda ganka akanisa bokuba oyina ebikoro by'ebikaijo 10 tibiri byawo bokuba oyina ente 10 ente 10 tiziri zawo okyetegereza obwo kuba oyina yika 10 zeitaka yika 10 tiziri zawo so abantu baingi tibamanyire kimuke 10 era abantu baingi batekereza bakiha baitu baingi tibakiha hata kimuke kikora kimu kanisa ekimuke 10 Bible egamba mulete ebimu bya 10 muri yahuro lya mukama niko enju ya mukama ebe emmere so ekimuke 10 kiri supposed kuletebwa mu nju ya mukama enju ya mukama ebe muki ebyokulya uyireho lockdown ene yaizire lockdown bwe kabeta kaizira kanisa Ebenezer tukaba twina abantu abakaba bali haiguru ya 30 abayikara huga ni bayikara kanisa bataina hokugya mukaza musajja mutamubingire ono manya mwana ono aina abana taina hokurara so ekanisa inakuba hamu abantu kandi ekanisa inakuba mu ebyokulya so ekimuke 10 kiri supposed kurolere kanisa ekimuke 10 kiri supposed kurolere omulisa yitwe mu barokole tibasasura musara nkaba reverend okusakusanga babaterera omusara hanyuma ya yomwezi father usanga bamuterera omusara hanyuma yake yomwezi okunyetegereza baitu pastor tagira musara so buli boleta ekimuke 10 munju ya mukama obolesere ekyomulisa wa waina kulia guba nko musara gwa pastor tinkwetaga kugweta musara habo kuba aba pastor bakiro obwingi bakahayonka ekihongwa mbomezi bwabo habo kuba lo ekanisa yokusakusanga nekimuke 10 kitakusobora n'okuyamba omulisa ebiro bibiri na family so tinkusa kugweta musara baitu bari arana aba pastor bali bagayiga baina ma business bero aba pastor tukoraga bakuvuga emotuka za bei baina amajuga bei hata aba pastor abantu baingi abaturora batekereza ngwita aba pastor obongo bwaitu wikara mu kayibo baraleta sente zinga mu kayibo baitu nyinkanywe pastor Museveni okusobora kugya nyenkya nonsanga entebe nyikalire n'abajungu twina businesses tukora
so singo bitali biraheruye kanisa ziri business zange zindi oba nkukora business ya yokuombeka estates ukitegereza oba nkora business ya mataka ina amataka gange ngura ni ntunda oba nkora business ya masomero nyenyine somero no baraba batulokingire mu lockdown so nyowe Pastor Museveni kuruga mbuto income yange tingitunulira muno hakanisa actually kanisa ngitekamo muno kukira mulingo ngihama hati mkwenda osimbeha hakati mulisa mkwenda tugende mu kuhumura kazi na kyakandiki wakendeze kuhulizaho akazi nakana kwendeze kuhuliriza nakwendeze okwenda akolunyoro akolunyoro hano magezi muro ko hako Robert Prince akakazi naho kagira video bagayanga naho gasasana video turagirole tusaba kayigime kona kandi akaina video tusaba kayigime kona ka tusaba ka Darison tindatine anyeko naho ni warunduka gambo kwenda ka obukwenda kurabya omurozi wa Kitara TV tindatine kuruga Darison katutwale mu kuhumura tujja ku bantu tujja kumaliza entekanize ino toroga Kitara TV alimulinyowe nuwe mukama wamani kila sitani alimulinyowe nuwe mukama wamani kila sitani tinda kankane wamani kila sitani tinda kankane wamani kila sitani unde bizibu bicha nimbankara jwaha baitu nimanyatyo muchunguzi wange mwomezi alibumu ijolero ati nebiro byonna kandi ekigambo kyehe kikozi tikiri murwamani tinda kankane wamani kila sitani tinda kankane wamani kila sitani omurozi wa Kitara TV okyali hantekaniza Orubazo amabara Julius Kyomhendo kandi omugenyi wange niwo mulisa Vincent Museveni nambe tugendere mu break yaho abane natunyumizaho abiwakozere mu lockdown mwagabe mere hati sazi nunkanywe ikanisa ntegeka ki muri ha plan kikike ekire kigena maiso abwire buno entegeka itwina nke kanisa tukusabire ihanga abokuba entegeka zona zisakurubata haroho businge mu ihanga bwire buno ebikutinisiriza bomu kuhulika tuli mu kusabire ihanga baitu tuina programu ya beminyeto tuina ekitebe kya beminyeto ekirimu aba youth abeminyeto abali haiguru ya 15 abojo n'abayisiki tuina plani yokora projects ezikwa hukana welding ni ziri nkaze kanisa ziri projects za beminyeto tuina programs zokola agriculture already tuina football team Ebenezer football club netball na football training abana abeminyeto kwega kukora ebintu ebikwahukana ebyengalo nuko beminyeto abujunanisi so tuina programs nyingi tuinaho ebintu bingi ebitukora evangelism mission outreaches za beminyeto tuina programs za bakazi tuina conferences meetings counselings za abafumbo kurora mulingo kitu kusobora kuombeka amaka bokuba amaka kintu kikuru muno endugiro yenkura akora na yihanga gali maka endugiro yenkura akora na yekanisa maka amaka nugo ko musingi maka musingi gwa buli kintu so tukuteka enkora ezikusobora kuyamba abakazi kumanya mulingo kigu basemerera kwera bya mu maka gabu abasaija mulingo kigu tusemerere kwera bya mu maka kwatanganiraho kuyambangana kurora ngo twayombeka obomezi bugende maiso hansonga egyo yenyini habako kutekereza anti biro bino aroho buli amanga ine mwinja okuchweka kwa mata kwa maka arono mulise untajja kuwatura baitu ngambo jamubazaho biro bino akawukana na mukazi wa yako aino muyaka wakutumbiza muno
Okay, amaka mazibu. Amaka mazibu kandi na setani rwanisa amaka. Setani katandika kurwanisa amaka omukubanza. Obu yakwasire Eva ya muyahari Adamu. Adamu yasigara byamire Eva yatandika kurubata mpaka yitira n'enjoka. Enjoka yamukozese kya ruhanga kababa hakaine kukora. So okurorera kimungu endugiro ya setani kurumbe ensi yekabandiza mu maka. So amaka gaine bigenderwaho. Bayibuli eine byaragira abakazi kugenderaho. Ina ne byaragira abasajja koraki kugenderaho. Amaka gaine bizibu bingi. Baitwe kikusinga kuleta ebizibu mu maka kulema buli muntu kumanya obujunanizibwa bwe. Buli muntu kumanya harakukanga. Singa Bayibuli banegamba ngo omusajja niwe mutwe gweka kandi omukazi niwe akenda kuba mutwe gweka agenda kuba okusikanga naki emiguha anti nkenyuma halo tugambira rukuba omusajja ataina sente omukazi niwe ina sente exactly hate kintu bukiko bakityo mpaka gamaka ganja kulema okyetegereza abokono niwe ina sente akwenda niwe afuge niwe afuge baita abakazi nobo kuba ina sente ozikozere zihimbo ziretera omusajja wawo abakuba niwe mutwe bakisoboleki abakazi babirobe anti bokubota kisobora then amaka gaja kufa okyetegereza then ekintu ekindi obutali bwesigwa abasajja obondi tubayire besigwa okyetegereza baitu nekikuleta obutali bwesigwa nsonga zikwahukana omusajja agarukire muka akwenda kuba kono omukazi we namuolekya ngo wetu birine byakozereke aro Bayibuli egamba abasajja n'abakazi muleke kurumyangana omukyara bako baine kyakwenda mwami we kimuhe mu bwijwire n'omusajja bako bana aine kyagonza ha mukyara we kimuhe muki mu bwijwire muleke kurumyangana okyetegereza so buli muntu walema kwikiriza obujunanizi babwe amaka gafa ensonga ekira y'obukuru yingambira abantu bwe bundazi omusajja atokera ayimugirerere mukyara koraki webundazi bagamba nanka unakuteka amaizi mukano exactly runda akabale hansi y'olulimi okeye hoki ebigambo abantu abandi bakomala kwetegereza ngo musajja we ayino mulingo gwakuruba tamukubi akutekereza kumurumba akamurangira obwenzi bwawo obwo kisajja iwe manya ngoba akuba namuyamba kandi orundi biri na bigambo byaba obundi biri na bigambo ataina bukakafu kale no bokubo tungire bwino haro mulingo go kusakusona sona mu omuntu ukamalira omugalwire nka hamuramu baitonda iruka naterera anko we nagenda mwaise namusindikire byasangire musimu nesimu ezo nazo zahukanize munoki amaka kwenda muno kulinguliriza David King akazina ngo rulingulirize nero rwafoire kikarusuzi so kyakubaire kiri kirungi amaka buturaba turagombeka omukazi manyo mulingo go kuhandolinga mu musajja wawe no musajja manyo mulingo go kuhandolinga muki omukazi we mazire myaka 9 mu bufumbo manyiro obufumbo keki bukozereki ekibuli amina baite kinte kisingire kutalibaniza amaka omusajja no mukazi bubala yenda kuba halevemu hakalima kuba haraye bundaza agama katika ja kuhangara nkwenda akigambira kitu kyali hamaka nkwenda tugende hala abasigazi Bayibuli bazeta hala abasigazi eminyeto Bayibuli egebazaho ekintu kingi kikoto muno kyokubanza Bayibuli ebazaha amani go ekitinisa kyo musigazi manige so omusigazi atakora omusigazi atakwenda kukora akwenda kuikala mu betting kuiba kutera obutehimbwa ekitinisa kyo musigazi mani no abantu bayingi banyekaguza mpumuradi tingira bwire bokuhumura kuruga kyabalaza kuika kyabalaza tuine Kyoto Kampala tukatandika yo buhereza kya kabiri nikie kiro kimba mu era stiru mbanyina kuba radio biso kya kasatu nsiba hakanisa mu Kyoto kya kana nyine Kyoto ekindi kihomboza kya katanu nsiba hakanisa mu service ya byamahano kya mukaga tuba na youth meetings youth gatherings nikie kitwitira nabe minyeto sport scene njwara mu mujozi na nyoni mbanza ninsamba mu mpira aho kya Sunday service yokubanza ne yakanga ne yakabiri so tingira bwire bokoraki bokuhumura hati omusigazi ekitinisa kye manige amani gawe kukora hatali mu kukora kuonka baitu no kutekereza kukozesa obwongo bwawo haruhu kike yake kinkusobora kukoraho ekitabayireho
ekyo nikyo Uganda ekulakinga abeminyeto nkusa kutandikaho kye kitaro exactly hatinka TVN era nkusima muno nkusaba mukama Ruhanga kuhereze kimo mugisa habokuba this is ikitekerezo utayikalire ku byamire obwongo okatekereza wabahe kinde kyo kutekaho ekikusobora kuletera program zawe zinyumira muno nyenda kuzifollowinga mulabo wewe wale kutuhondera zibamu ebyo kwegesa no manyenganda no manya binu program zinyumira muno so abeminyeto Bible ekyetubazaho twina kuba bakozi omunyora kati orufumu ngwe emiti emito niye koraki niye ekibira so Uganda egenda kutabanguka singa abeminyeto tulamanya tulalema kumanya ekyokora baita abeminyeto singa tumanya ekyokora government ejja kutekana na bomeza ateire bakugamba ngo bakaba abeminyeto nibo bajoire bom bazehulikizaho nyowe pasa Museveni na vision eyinyina na plan ezinyina na bikibi nkonda kora tinkinira ngo aliyo muntu akusobora kuija kansomesa ngo hati jwara bomu hati ubomezo wobo kange bagayiba kibabotendeka kuruga buto maybe baita ati naito tuina kuimuka namteka mu mutima naito tuina kuimuka niko tubajya kutekeza babalisa nenyaho mwinana mbere muragayira nikyo korolere ekanisa ya Kristo ekanisa nabahereza baruhanga muri mu mukoto gututakozere tukozere muri mu gukumara habokuba yo mukuru Julius ina vision ya mani muno gonze bakoherege billion mulingo nkorora bwire buno okusana ogimara otaguzero na suti habwe byo ina mbongo bwawo okyetegereza hati nyompa irege billion 15 billion nkuzimaraho ndajoireho na suti habokuba echachi itugenda kuombeka cathedral ekwikaliza abantu emitwale 2 nekichweka cathedral egenda kumaraho million 20 za dola hati okumpa billion 15 za Uganda teka hikire na gonzine mitwale 3 ya dola teka hikire million mitwale 3 visionary yo kuombeka kanisa emitwaro 2 nekichweka mitwale 2 nekichweka enawo parking ekitaito muno ne parking motoka nkabe 15 vision inkoto munegyo vision inkoto baitu kande kusoboka hati nyo umuntu aina planning kegyo nkwenda kuba nabana enfuzi abatali hansi ye 15 abantu yamba abantu herera hari batukingira amasomero nkabanyina abana 25 musomero lyange abantu tinyoti ngira mujungu we na sponsor pasa Museveni tagira mujungu we na sponsoring ebitukora byona tubikora kandi nyowe ndomo mu bantu abatakiririza muno mbajungu ngo babanze bajya ban sponsoring bobo baraba baina sente zikusobora kuija kutuyamba ito Ruhanga waito utwina wo wa mulingoki Ruhanga ya haira America omugisa niwe Ruhanga naito utukoraki uturamya actually nyonko kwenda mukama atu omugisa tugendeho mu America kuyamba haba nako Afrika bayamba abajungu tugende yo tuyamba abana kutu batwalira umuceri yes hati ntusembera kumalire ntekanize mbairege nkyayenda kubaza akantu kana abeminyeto oweminyeto akwenda kutunga omukazi akwenda kukora amaka bino nibye ebintu ebyalina kugenderaho ekyo kubanza owo munyeto toyina kuswera mu isikingo abokuba mulungi muno toyina kuswera mu isikingo abokuba ruga mu family ya amani muno oyina kuswera mu isikingo abagamba nyonkwendo wakabina akakoto akabina kasakoba kakoto baitu katayina mu magezi mu bwongo okyetegereza faces akoba nenyirira baita taina kyamanyire ataka kuzire akwenda bulikiro tugende mu club bulikiro tugende mu bara ezimukakozeo ni muziria temuli kurakura notekwa kusero mukaza aine enkurakurana arakuombeka arakuyamba tugule plot arakuyamba tube kitwa yekora arakugamba baitu nankayiwe bintu byo gikuraraga mu bara ebyo bulikiro bikoleki bireke omanyire haro haba abayisiki abaino omutima abakuzibwe kurungi so omunyeto bora kandi umunyura akachorofumu yagamba ngo araswera koraki ahabuza abeminyeto mubanzige mukaguze abantu aba mujja kuswera bakuzire bata bakulire nkaha so ebintu ebyo bikuru muno abo kwa maka abeminyeto tukozire ensobi ya amani ekintu ekyakabira hari abeminyeto obora abo takachwira omutima go mwana wa bandogo ijo kagango nayo kiro kimuli bamuzaire bali kyowogwaho ati nkayo ina kahara kawe kali kanyu muno akahara kawe kanyumira muno obora atali banizo whisky bwa abantu abandi kukumudupa dupa obyamire nawo muhisize mwenda ijwa muge kitekereze kigamba Bible egambe kyosiga nikyo koraki nikyogesa byonyine byokora bahara babandi kiro kimubali bikorai owawe kana ko kusudi yako kali musini ya 4 kali musini ya 3 otandikire kukayiha muramwa ijukangu nayo kiro kimuli bamuzaire aro nabo nababana bakura naba maiso gabali mu ngabo
Abazaire nabo balina ngeri balegeere mu akuza abaana kulonda. Ate abazaire hali balegeera abapasta niho tulina kuyiziramu. Tube ha radios, tube ha TVs, abaana bako abayizire mu kanisa tubagasse. Nikyo kolera itwa arusozi Ebenezer kanisa Ebenezer abeminyeto baitu tubagassa. Abaana abeminyeto baitu tubagassa. Actually tubali biminyeto bonka. Ruhanga kampa amagezi akampa ebigambo bingi nikyo kolera ngu setani bwabaira alemesa abantu enakujweteke kyenyanja nikweremesa abantu kwija namberoli baita abeminyeto tubagambira tubahanulira tubakansolinga kyakasa tumba mu counseling kyakatano mba mu counseling ntungo obwire bokuhereza omaina ni minyeti niyejja kuombeka kanisa kurungi muno hate kanisa taina ba youth iyo kanisa nkugambire mu kanisa yetu tuina ekitebe tuli mu registering already twakaregisterenga abeminyeto bikumye kanisa yaitu average rinuma abantu nke 15 okyetegereza so abeminyeto abo tukwenda barugwemo omugaso actually tuina program eyokuba na ekitebe kyabeminyeto kina musente uwo munyeta aina amagezi abazaire bo barabaremera okusasulira fees itwenke ekitongole kyeminyeto tugenda ku sponsoring ogende degree yawo gimale and kandi bine ebintu bire buno babitandikire singetabere lockdown tutalibaniza we really want to add value kanisa inakuongera value ha murokora gisabiramu hatali kwija ekande kanisa kuongera kufundura amaiso gambe kanisa kakunyunyuta bunyonyo exactly ekakuongera mu nebigese binde byotakozereke ebyo tabayire munabyo kanisa inakuongera ho value so abeminyeta abakundora obora buli muisiki nywano omuntu akuongera hoki value aine kya kuongeraho baito omunywana kuyambire wacha virginity yawe omunywana kuyambire wa testinga ho biye yotakanywaga omunywana kuyambire wararaho mu club yotakararamuga I think that is not a good friend aiki abanywana kikuru niko kula nyoti ngana abanywani bangi balaho omunywana omurungi ni wakuyamba kuongeraho value kuongeraho kwerinda mwana werinde obwenzo obwo buleta sirimu bino tibiri birungi baja kutere echupa bintu byokurubata mu kiro kurara mu club tibiri birungi tikiri kibi kugenda outing hati nkasazi no bwire bukurora ndi mu outing ubunkumara ninta noba nabazaire bawe noba nabana bawe nogaruka mu makaga so Pastor Museveni ntusembera kumaliza entekanize na Kitara TV nkwendo heye ebigambo bye bikusemba yabarozi ba Kitara TV abarozi ba Kitara TV ebigambo byange binkoba ebikusembayo tugaruke hali mukama God first boko utakutina kora kyo sakubahirize namba yawe yesimu enamba yange yesimu kugigaba kyango muno mukama akozire bintu bya amani titubalize habya ruhanga akozere bya amahano byakozere but niyo Pastor Museveni nyikiriza ngo ruhanga taine kikoraki ekimulema so obora bano yetaga tusabe hamu rundo kwetaga counseling amakaga kusomeire oina boyfriend ebintu to kubikenga kwegamba okwetaga o counseling abokuba na stane nayo sakuwe na boyfriend obundi niwe mujakora nawe future ebintu nibichankarana nakuwawo bundi bakurogere bundi bakunywerere mindi na stane naye eriyo era nabarogo bakozereke bali tunga counseling tusabe ho nayiwe ruhanga gale ho bombezi wawe enamba eri 0 musanje 3 38 nkaga 29 gigarukemu 0 musanje 3 38 nkaga 29 nkusimire muno mulisa enamba egere na WhatsApp ni eri na WhatsApp na nali muzahira kusakobaza onayo kurungi muno mulisa nkusimire muno webale kutuha obwire buno nkusimba waikari no tuhondera esahe nemu yona mutekanize no Orubazo bigambo bya Pastor Museveni tinja kuba nimbyongeraho baitu webale muno atira akasente watuhondera entekanize eno amabara Julius Shomuheno omusajja mulisa kwiko tutetera mu ntekanize zindi mubaye Kitara TV Kwegesa Kumanyisa.